pet pelorwan hadu sau teliki kali kidokha kila poi menta hang ni ha kenci mau langen naka benta bathe ikidokha ban khwai la arthotrik banai ba miu semir pesau ti pelorwan babun bha menta kesni keluar sakhi ban pet yak jeng te dokha jongi je ngakot ngawer iwe pelorwan ke bahasa wan simenta la arthotrik hang ni ha pung kenci bangidang depit mai idon hadu sau teliki pung di yaki pung ro kumila penbena haki cakak kwai bangila dia pelit lut kompit ban ker kansing ne ker yaki jar de katu ke dia kaket kita pung ro ngila dia lut kompit ban ker yaki jar de nga pernah lupa hang ne ba tang perlok lani uperlok ubadon ya katikat kwai ulak ban yorung hakin ne kipung badon sautili de nga khot ngawe prok basnu tenat yaki jeng pria jongi hang ne pung kensi la arthotrik subhasiawan ipriang kelu jepi iwe jadi kapras minta mental jadi ki kapras ni la pia hadu berok satu lagi pung pet tu so blep way lai sao san riu niel Rateli to belum las. Aduh, berok sau teliki pung lah pihak nut. Ngaliang jongi ikut ni wer yak perlok baju tenat banila kai lok do skubha sewan ha ka arthotrik mentah hiu benai bangin saai daka bolero pick up berkedi keru kasin ke banakong du bangi ai daka bolero pick up brand new ha kalau kidro ha kajnya kok kwai terus ngebahas yawan ikut niwer tiba sutenat dengan di tiket ru hak atau hikasi hak arthotrik hak por menstep nadu ndu citeng stang terter bat penyira kaya lokidro kan debet hak por ar citeng no paisni na ar citeng janmet de kado tiket kan de la spa tiket bat ladap sim artili en ken san spa de ki price kilong benengkong un yo daka bolero pick up brand new Ford Ford ni keba don four-wheel keba ar silaksan peu kebalai kaksiar siteng tula bat keba sau kendai arpo hajar tikba sutenat sebahasiawan kanosip kesyong happy dengan penilai baik nak besit besai hak atau hi kasni hak for live siteng janmiat wesbun Terus baikin.